taatuun qeebaltii argachuun namarraa qeebalamuun jedhan namni gaafaan soomana keessa dalage soomana boodallee itti fufu jedhanii jabaadhaa duubatti hin deebi'inaa. Rabbiin isin haa jabeessu, rabbiin waan isin hamiltan isinii haa gootu. nama gartee ka haqa irratti jiraatee haqa irratti warra haqa irra jiraatan yoomuu rabbiin isin haa taasisu. Rabbiin haa milkeessu, hulaa khayriin irraa haa banu, rabbiin dhiheenumatti furmaatanuu haa godhu isiniin jenna. kanaaf soomanni bahe jettanii wanta soomana keessa dalagaa turtan hin irraanfatinaa. ammallee ibaadan soomana keessaa ammallee akkasumatti jirti. wanni soomana keessa dalagmu soomana boodallee inuma jira. yaa rabbi hin dandeettaa nuu laaffisi. shayxaana gadhiifame kanaa karaa hin baninaa hulaa itti cufaa. ammallee hulaan itti haa cufattu. isin gadhiifame abbaan murraa dalagaa hamtuu akka isin hin dalasiisne. kanaaf jabaadhaa isiniin jaa obboleewwan kiyya. dhaamsi walii qabnu homa ramadaana keessa walii dhaamne. rabbiin nama ramadaana qofa keessa gartee gabbaru osoo hin taane nama soomanaan alallee rabbi gabbaru rabbi nu haa taasisu. nun taasisin rabbiin man ya'budu shahara, nun taasisin man ya'budu rabba. nama rabbi gabbaru rabbi nu haa taasisu. kanaafi namni baatii soomaa qofa gabbaruu fi namni rabbiin gabbaru amma addaan baha. erga shayxaanni gadhiifame kana rabbiin addaan baasa ilma namaa kana. mee kamtu rabbii jecha ibaadaa dalagaa ture, mee kamtu rabbii jecha khayrii dalagaa ture. mee namni gartees ji'a ramadaana qofaaf yaamsa rabbii awwaatee baada ramadaanni bahe yaamsa rabbii tana hindidaa. rabbiin shayxaan si gadhiisee silaa amin je'ime. shayxaanni gadhiifame kun ka karaa badaa si oofu miti, ka karaa khayrititti si oofu rabbi si haa taasisu. hin irraanfatin du'aa'ii ammallee shayxaanni gartee karaa akka isin balleessine, akka qalbii isin goggoysine, goggoginna akka isin tinnayne, qalbiin akka isin goggoyne ofirraa eegaa, ofirraa taasisu. amin je'ime. rabbiin darajaa keessan hunda homa yaaddan waan soomana keessa kadhataa baatan rabbiin ammatti isinii haa deebisu. kanaaf obboleewwan kiyya wanti nu barbaachisu waan soomana keessa dalayne soomanaan alattillee ibaadaa nama hamachuu hamtuu irraa gori. milikkatu du'aayin teetu yoo san natiijan sii dhufa. natiijan du'aayii tan teetii taati kadhatte yoo ati akkuma sooma keessatti dilii irraa fagaatte dil irraa fagaadhume rabbi dil irraa nu haa fageessu. yaa rabbi maasetatti nun deebisin. yaa rabbi takka eega toobanne takka eega yaa rabbi gara kee deebine. yaa rabbi nama ji'a gabbaru nun taasisini, nama si gabbaru yaa rabbi nu taasisi. aamin je nama rabbiin gabbaru rabbi nu haa taasisu. isin cufaayyuu nama rabbi qofa gabbaru rabbiin isin haa taasisu. rabbi nu haa taasisu. rabbi nu haa milkeessu milkii gurguddoo تدوب إسي كسارة هنجر، تدوب إسي ناسون هنجر. ربي نها جمّتشيسو جمّتشوتين رب ولتنو هذا أبو مئة من جي. هاو ليلة القدر كنكي دربي كنكيسا كسارة ربي ستين بريسني. ربي ور ملكي قلمي ور درما أباك أبين ناتي إبلون كنجين كيس ربي سيا قلمي سو من جمي. ركون تهم أتركت يا ربي فرمات أنا أقول يت ربي فرمات سيف هاقول وربي سيها جمّتشيسو. ولان خير سرها بنت. سجنتا قرآن إيجالو إن ورّي قرتي بكفي تنزراتن. gurubbii quraanaa hin isin barsiisuudhaaf nuti qophiidha. mee namni ni baranna jettan lakkoofsa lama dhaame hin baranna namni jettume nuti isin barsiifna. gurubbii hin isin barsiifna. guyyaa tokko lakkoofsa isin raamsa inshaallah. mee namni eega soomanni bahee quraana ni qara'a. rabbina haa laafisu jettu wala shabaaba wala shamara hundi inshaallah isin barsiisan mo'ani. warra milkii keessatti siyaamil keessu hawaasa bal'aa kana keessaa nama du'aayin isaa maqbuula jira. yoona gabricha anaafatiin beeyne jira, gabritti anaafatiin beeyne jira. لو أقسم على الله وسو ربي نرك ككته يا ربي كان ناكنو قبضك جئني رب الروافر تجرى اسن شوف ربي حاجاتي سني هاغوت جول ربي سن هامل كيس والرسومنا كيس في سومنا على تله ولا ربي رد عبدتن والجين warragartee kadhaa rabbii arganne jettanii hin dhiif ka argatillee asumatti deebi'a. subhaanallah ka dhabeellee silaa dhabee dhufa. warri milkaa'ee milkoofne ustaaza je'ellee asumatti deebi'a. ammallee ganaa itti hafee bara hin qoofne. isin cufa rabbiin akka isin feetan isinii haa ta'u. rabbi isin haa gammachiisu. homa hajamtanii rabbiin gaafattan rabbi irraan dhabina. duraa duuba keessa ijaaramaa ijoollee booddee kee rabbi si haa tolchu. awwala kee aakira kee rabbi si haa tolchu. wasaxa kee rabbi si haa tolchu. rabbiin nama tolchaa. isin cufa rabbiin akka hajamtan isinii taasisu. umrii barakaa qabdu isinii haa galmeessu. rizqii barakaa qabdu isinii haa galmeessu. fayyaa nagahaa isinii haa galmeessu. biyya keessa jirtan biyya nagaa haa taasisu. yaa rabbi biyya suudaanii nu tumsiif. yaa rabbi biyya suudaan ijoolleen teenya akka itti bahanii bishaan bitatan dhaban dubbar maakeettiin cufa jedhan dukkaanni hundi cufa. bishaan baatii guyyaa 6-7 nurraa cite waan nu dhabne kokketti ilmaan nu harkatti rakkatti dhumu jirra nu dhaqqabaa je'aa jiranii. mee ummata sanii du'aayii goonaaf yaa rabbi ijoollee teenya suudaan keessa jirtu. biyyi suudaan sun biyya cabuu
بين أمام مليني الدون ما ركتها بر دابة أمة السنة ما في التقابو نما أجنبي وفي التقابين موجي قرتين يادو كوتو كيفياتكم عليه كوتو يادو سنجاني سكرة تنقرتي كونو أمة سنة الرجلون اتقالوا يتيب بدن يا رب دي أمة سن فرماتا نوغديف أمة السودان كان يا رب ديهن نمتي فرماتا نوغديف يا رب أمة السودان كان نوفر ركو أمة السودان كان يا رب فرماتا غديف ديهن نتربي سانافر الرهدون كيستن نما سوداني تيستن نما مراس نما سوداني تننتاين نما مراس أول دولة دخلها الأثيوبيين أول دولة أثيوبيان قرتي سينو جمرت الرأي هدوم ماتني بعد سعوديتي أو سودان كان رانا من هدو بهي أو سودان كان أرتي هدو قرتي نمني من إجاراتات رئيسي كيسة دلقتي يا رب أمة السوداني كان نوتمسي ملكا نقها يا رب نوفيديف أمة قويا إيداتين قويا سلا هواسني بيهون در راقم مدي زيارة ولتلو في وجناتي رقون إصال لولا رجراني يا رب أسمان دامس يا رب جندت ور غزا كان نوتمسي وانقوتني في ور أبدان دعاي قرآتي ربي لسان هافر جامي isin hundi rabbi isaan haafidunuu firi ijoollee teenya ta Liibiyaa keessa hidhaa jirtu ta Suudaan keessa hidhaa jirtu ta bakka cufatti rakkataa jirtu yaa rabbi furmaata nuu godhiif rabbi furmaata haa godhuuf ijoollee rabbi furmaata isaanii haa godhu yaa rabbi furmaata nuu godhi ijoollee teenya ta Suudaan keessa jirtu yaa rabbi ammuma furmaata nu garsiisi yaa rabbi isaan nassari yaa rabbi darana yoo nageenyi dhabame bahanii galuun rakkoo yoo nageenyi dhabame namni nyaataa jecha hiyyaaddahu nageenyi dhabamnaan nageenyi boorofnaan yoomuma nagaa taana ja'a mee biyya nagaa hin qabne takka gartee bobba'anii galuu fi bishaan yoo dhabde ilmi namaa kun hammaama seenaa ilmoolee xiqqooleen nama bira jiranii jarri kun nyaata fedhanii dhugaatii fedhanii dukkaanni cufaadha rakkachuu jirra yaan obbolaa keenna gartee carratu biyya san isaan hambise malee anaasillee nama dur biyya san keessa ture rabbiin ummata keenna fi ummata Suudaan san yaa rabbi dafitti malika nagahaa yaa rabbi nuu dhaabi ummata dhiigin isaa dhangala'aa jiru guyyaa iidii guyyaa gammachuutiin akkitti gabbahanii waan nyaatan dhugan dhaban yaa rabbi dafii nu furmaata nu godhi ummata Filistiin ummata Gazzaa kana yaa rabbi amma nu fure yaa rabbi bar akkitti anaasi biyya nagaa keessa jirraan nagaan jiraataa jirraan isaan akkitti galanii dhaban akkitti galanii waan bitti dhabanii rakkachuu jira maakii telefoona saayileent rakaadhu maakii saayileent rakaadhu kanaaf gartee isin cufa rabbi isin haa milkeessu hajaa keessa rabbiin isin haa guutu jaa isin haa kennu rabbi isin haa gammachiisu san keessaa rabbi gumaata guddaan si haa galchu biyya san keessaa gumaata guddaan rabbiin si haa galchu abbaa qabeenyaa rabbi si haa taasisu riskiin harka rabbii harka jirti duniyaan harka rabbii harka jirti warri gastii ergachuu feetanillee ergadhaa warra hommaa isin harkaan qabattan guutuun barakaa haa argattu ijoollee ganamaa galgala mana du'aa'itti argamtu rabbi si haa barakachiisu ammatti haajaa ta'e rabbi si haa guutu haadha sirraa dhukkubu haadha ta'e rabbi si haa fayyisu haganamaa galgala ummaa ta'e haakimattiin deemtu har'a booda ummaan ta'e fulaa haakimaa hin dhaabatin har'a booda ati kasi dhukkubu ati mataan kee kasi dhukkubu har'a booda kiniina hin nyaatin rabbi sir onni irraa aamin jaa rabbiin isin cufa haa gammachiisu du'aan isin soomana keessa dalagaa baatan jazaa keessa irraa haa guutu abooda dhabattanii mana namaa dalaguu fi horii namaa eeguu dadhabne ijoollee teenya rabbi nu hundarraa haa jijjiiru mee aamin jedhi yoo haga yoomi horii namaa dhiisina haga yoomi gartee qabeenya kee qabeenyuma namaa eegu haga yoomi maktaba nama nazzafna yaa rabbi kophatti maktaba nu barbaachisaa jira kophatti qabeenya nu barbaachise nutillee uumaa keeti yaa rabbi ati biraan uumne situ nu uume yaa rabbi uumaa keeti nutillee yoo nu dilii qabaannellee wallaaluu ما كنا يونو دلي كيسا ترغم للي سببا دلي تيتين سيرو سبير جرو يا ربي نونجتو سببا دلي تيناتين خازنا سبير جرو قوتو خنرانو أمارو هنتين يا ربي نوها همار زينب ربي همار الهاكنو زينب ربي سيها همار وما سنتي بن سيجا جبات داوان سوما كيسا دليتن سوما نبودن لي هن الرامفتنا هن الرامفت دعاي لي هن الرامفت